tuk chuak nuam ule với nun kong roi tua tan ring tu nun part 24 kan ngai thla ho le don anga kan thupui tur chu ring tu nun le pathian riat na ti ani don ani amasa in hosia bung ruk chang ruk thu hi lo ngai thla masa ila in thoi na du lovin khongai na ka du si a haral thil hlan ai te chuan pathian riat na ka du zo kani lalpana thu mal som ro se amen mi hring te hian khovela kan dam chungin poimo kan nga em thina a poimo berpo han thlantur helo khop hian poimo kan nga thina ni nima sela wales boys chuan khovela poimo ber chu pathian du zong riat ani ngot lova ama riat hiani aloti a ring tu ta na poimo ber chu ma ni du zong le pathian du zong riat ani ringot lovani chu ama pathian riat chin na he apoimo em mani zirtir te poin lali suak ha tunge ni ti an hre chiang thin lova zirtir tu ti thin ma sela an mang an ni tak taka chuan he mi hi tunge ni le an ti changa omle thina ni chuwang chuan peter te me upo in krista pathian nung fapa chu ini ti in lo puang dum dum to ma sela longa thinan ti boy tak tak lai chuan zirtir tu thoro kan boral i phalim ni ti in an aw hara rin tlem te u khoi angin rin na om an tia ti chuan ngoi ul om hle ru tia thu han pek chuanin khepui le ti phone te puin athun lo oi ngal maya ti chuan zirtir te na makan tilu tu ka chu tianga thli le ti phone nen lama haure thei chu lali so krista kha mak an tilu tu ka he mi hi tunge ni le khipui le ti phone puin athun oi tak hi ti in zirtir tu anti le krista pathian nung fapa chui ni tian lo pon dum to kha an lo la he chiang reng lo mai khalo ni a chuwang chuan he mi hi tunge ni le an ti le thina ni chuwang chuan khovela hian lali shua zui mol veringot te ama lali so krista chanchin riat treute riat ril te riat thuk te heng hello poimo ber mi lo mai hello ni a ama takriat chin na hi alo poimo ber tlat mai ani kan ram hi christian ram kan ni angin pathian thu te kan re ema akhohar in le khoi lai mo hianin kan soi zat theizel mai ani anole sang zong in kan re zau boka nima sela dot soi mai te zu in mai te in khom reng chunga thil ti sual le mai te hi kan re lo tlat thin maya achan nia lang chu athu kan riat pathian hi ama tak kan la hre chiang lova kan la hlau tok lova kan la za tok lova chi khop hian kan la mulo ni hian alang tlatani chu hosia po khan ami te anam pui te din mun kha hre chiang khop maya lalpa thu ne na lo thenga lalpa thu pek o in an rong bol na te chula chun zom reng ma sela lalpa chuan haral thil hlan le in thoi na ain sa khuwa na ai chuan ama riat na kha ada chung nung zo ka ni ti kan mu a in thoi na du lovin khongai nei du si a haral thil hlan ai te chuan pathian riat na ka du zo ka ni ti in lalpa o apuang chua ka ni pathian chungchang riat le ama pathian riat na hi ai nang lova pathian riat na chuan kong dik azo a akepe nangila anget thina ring tu chu pathian mel zong tu pathian mel mu tuma ngai ven tlat mi ani a ring tu chuan lalpa aral riat lova a riat chen na chu anun nge na bul ani thina ni vaina hian engang ring tu nge kan ni le pathian thu hria ta du tok nge ama pathian hretu pathian hriat na kong le thu taka hi om zelang u ring tu chu pathian hriat na a khat mi
chu a riat pathian trina sual kalsan zel mi le pathian riat na wanga ding het tlat mi phatsan du ngai lo mi ani thin chu tiang ang ring tu chu nizel turin ha uvena hian lalpa riat tumin ama riat chen le zol tumin lalpa lam hoin inga ivenze lang u athu te hi chirila ama kan riat chen le zol na poimu em chu athu chiar le athu kan riat fi na te hi ani zel ani lalpa na thu mal som ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu avena hian ring tu nun part 24 ring tu nun le pathian riat na ti kan ngai ho le ta a thu cha toy te ni ma sela tukin devotion hi angai thatu te tan mal som le la lalpa hetia kan ngai thak le kan riat awang hian nangma tak kan riat chen pa kher lo mai thei che amai ro chu nangma hre chiang le zol tura kong dik min ko mu tu watan tal he thu cha hi nangin mal som la angai thatu piang tenuna in pong chuk je lang che I khongai na le mal som na lali so Krista mingin kan ron dile amen.